yehlukene ke Imibono Yababukeli ngomphumela womhlangano phakathi kaMengameli nebhodi lakwa Eskom. Kuyabongeka msakazi uma uhulumeni ethembisa ukuthi uzoba ngathina singumphakathi masikhalaza ngoba uma ugesi ungekho isizwe isikhathini samanje akusaphephile uma uhamba ebusuku ugesi ungekho uyazi ukuthi ulindele noma yini embe engasikwehlele lapho. Sasazi into yokuthi umongameli axolise ukudla kwethu kubolile izinto zethu zibolile. Ayizukunceda nix ayizulungisa nix ikudi 17 babe sithi namhlanje kanye ngomsumana uzuphindwana ngoku ukuxolisa kwakhe kuyafana nokuthi akaxolisanga. Ndicinga into bana mina lenyathelo elihle lalithathayo umongameli ngoba hey sekukubi kakhulu ngonoqoqosho liyawo ngenxa yocimicimi wombane. Msakazi ngokubona kwami lento kaEskom yelload shedding akungasuqanjwa manga kuthiwe into yamabomu into yepolitiki lesidlala ipolitiki